le ta when ni kan video to chonin engtin nge ka sleeping schedule ka sleeping cycle ni no nge ka mut dan thina kan tinga ka thak tak le ka thak dan te kan soi na tu na ka soi tur he research eng ma paper san paum lo ji chen na event pom lo ma se ke ma a tho dan le ke ma a tanga ka experience te engtin nge ka ti dan te kan soi do ne ma sa in ke coach plus kan ye ke international certified personal trainer kan ni kan topic to ta ka lu mai ka back story tlem soi la trainer den mai la fitness lam te tui mai la thil pakhat buai na kan ei trin chu chu zan mut khar sar ne zan kam mut khar sak em ma a tholam pang te chung tin tin mo kan ti ve the me ma sa mut thil lai da kar sak thina a se chu chu tun kar ni kal khat vel kal ta chung khan ka siam tha tan story khar share don chewan ting ka tia engding nge mut dan mun pa ngai tak nei to ra ka ti dan te eng supplement nge ka lak ti te le eng tin nge ka ti dan tak kha step by step ka ro share ni ama sabera chonin zan muti khar sak be train ni indina nei anol pu chonin jing dar sri vel tang klein ka nei train ta ni chonin daru be la ka tho nge nga ya chumi tho tu chonin zan ka mut ma ngai ni tik ta soi chon ma se ka thei bik lova ka sleeping cycle a chia ka ti ka sleeping schedule pangain pok nei lo chon ka mut that lo chon ka mu te fu lo ka productive thei lo masal ka bil chak thei lo ni zandar khat dar ni ik mun dan hun pa ngai thin nia antinan hei som pakhat ba po mutu mela ka mu thei ngai lo chonin a chan tam tak ma kan soi so zai langa engtin nge ka sleeping cycle ka thak dan a soi lo ni ma apoi mo bera chon enge ka mut harasat chan kha ka hria chho pa ngai ni ka hre chho ka chu caffeine in shenga pre workout ka a train ni kai ka workout train na dar nga daru bor bela ka workout lang pui train na ka a train ni chu kai ka workout ta dar nga vel ka chon dar sari something dar sari lo lek bela ka zawa choni ganan hoa caffeine kan taksa khanin dar ka ru ko tanga dar ka riat something khateng bor ba kha acham train na achumi ni chonin ka taksa khan caffeine kha zan dar som pani dar khat mel sang ka acham don ti na khani mut thei ro chan ka hre ta phota chen ka ti chu nat na wang te ni anxiety kan ti te stress wang te ni ma se ke ma bi kan soi don ka ti kha age ma bi ka chonin khami kha mut thei ro chana ka hre chok ta phot ni chuan ka ti ma sak ber chu tlaya ka workout to lo zana ka workout to lo zing a workout turin ka ru ka siam ni chuan zing a workout tur pe chuan zan kha mut thal le nga ngai chu mi fix tu chuan zan khat top kha kamu lo top pa ne hami ka sleeping cycle va thak thlen ka tum wang em po khan ni lawa ani na tawa chu kamu thei lo top kha mut kha chuak lo tom ju zan kha khat le bar thaka chon da ka re chuak ta e var ta thawa zing a workout mai te anti turam lo mai ka te boring ka te tu ka chon khovar hong ka nga ka chon khovar ka workout ta ka mut po kha chuak me lo zing kar ka workout khan chuanin kami zan kho ka mu lo kha chen sa ka mang ta zinga ka workout to ta pi workout ta ka e to ta zinga chuan chuna khan ni leng khan ka mu lo top ani e ka mu lo top ka mu chu chuak ve reng ka workout zo ba chan tu zan khoin ka mu lo ba chuan zan kha ka mut lo wa khan chuna han mut kha churam chol tu kan nep zoi don something kha teng ngai tu na kha na se ka mu lo tlang lo nga chuan zan lo ne nga ka mu ma thei tu ra nga yang ka te chana zan khat na chu ron ni ta chia khat lei war tu zan chu ni len kamu da kar som li som li pali ba kamu lo don chu aniam da kar som li pali kamu lo wa tu da kar som thum pali ba kamu lo don ni chu som thum par ko ni chu ha chana mu chu ron chuak tange in da som khat ba khan chuan kamu hil ngal thei chong lo chuan jang kan mu lu ya som pani ba ha ka mu ve le thau ka che chuan angai mok khan atu ka repeat le zinga thau ka ba workout le chuan ni le in ka mu lo le chuan zara chuan ka mu chu aron chuak ta som phan ve han som phan ve ka mu chho ta chara he kan la mu zel chu ni ya he kan an don chu ka shela ba chuan supplement a kai te la in supplement nge mu tuinan ka mang ni chuan melatonin ti te magnesium glycinate ti te engkim drugs ni lo chiang ho supplement pa ka try ve ka mut kha adik thei chong lo ka tinga ka mut dik thei lo ni chu supplement ka e chung pon ka routine pa nga ya ka lifestyle kha mu ma tu khan ai mil lo ni mo na min mi chat min dom dak point ni ve ang zana
nicotine kan ti te in lak lu vak chuan in zan but te ti har thina chuan chhun lama tin mut vak chuan zan but te har sa le chen chu ban chuan in heng supplement re in lak ma hian in lifestyle in mun dan kan thak photanga chuan khada da khan supplement khan harun thok thei che don ni chuan in tu na big chuan in melatonin ti te tak ka chu ka le to lo ma se supplement bakhat magnesium glycinate ka lani magnesium glycinate atau san lo hi cheng zar kun ka le ya chuan ta in capsule som ru ko ma chuan capsule pakhata hian in 400 mg 440 mg magnesium glycinate liposomal magnesium glycinate in dikata chuan hemi kalata chuan hemi na to ber chu magnesium glycinate hi mihring non puiza somre thian in magnesium glycinate hi kan thama chuan magnesium glycinate na ti enge kan ati kan ti chuan in kan taksa kha ti hadam ni kan taksa ti hadam chuan zan mun don darkar chan ve tanga darkar khat bor vela ei tu ne chuan kan mut don kan enga chuan kan taksa kharon ti hadam anga chuan kan thlo ka tang hormones ei mihring min ti hadam thei tu hormones ka enge min ka re to lo kan thlo ka tang khan release pe chok tu khana puita chu chu kan taksa ti hadama kan ti shol te ti zoi tha chu chu nin bukma theina chance kha min betani chance sa peringot o min bukma tir lo cha chu drugs ne lo drugs chu sleeping pills tang chu e chuan a thok ngai mu hin hala ma se magnesium glycinate kan ti te melatonin kan ti te kheng supplement ang chiu chuan in mutma theina chance sa peringot tang che ma se chu mi chance sui man tem chuan mutma theina ni mang te emo mutma the ke ti mut tui theina no chuan i mut don ai masal tai lo tuk turang te kha ati ha dama chu chuan in mut tui theina chance te pe a chuan in anxiety kan ti te kha ti nia ma stress kan ti te kha ti nia ma chan chu i mut tui me ma chuan khang kha atlak niam theina chance ka tama chuan kan cortisol level kha ti niam boka min ti kha mani chu thil ngai to ba overthinking kan ti te khang kha ti nia ma chuan chuan in kamut dan schedule ka thak dan chu khang kha ni hei ho te ni ma se lok pi pani kan long pun lu ka te ma sabara chuan in enge kamut ma thei lo chan ka sia chu chu ka caffeine intake ni le chuna ka muzi khan chumi ka pani chu chuan an tot le chuan in zan khat ka tlei var pop ti ro ka ti lo wa se ka ti dang ka soi ni zan khat ka tlei var pa chuan atu ka zing tang ka workout ta chuna ni leng ka mulova zana chu ka mu toron chuak ve tana a zan khat na chu ka mu ma bai bik lo ma se ka mu ta thawa chuan atu zing a ngai ching ka routine ngai ka le ta zing ka workout ta chuna ka mulova chuan zana chu ka mu aron chuak tan chuan magnesium glycinate ke ya chu chuan in ka mu tui theina chance ka ron sang chu chuan in tui ta kha mi mu tir ta chuan in tiang han ka sleeping schedule ka thla ta chuan poi mo le de pakhat chu zan mutma darkar khat le chan ve mo darkar ni a hian in thil ka ei to ngai lo ma ka chuan in kein bak lai phei chuan in zan mut ton dar som pakhat dar som ni thleng dan thil ka ei thina chan chu calorie ei tam ka du bang khan ma se zing ka to ma tak shim shim bang khang khati le ngai pon ni se zan mutma darkar khat le chan ve tang darkar ni chunga chuan thil ka ei to don lo shim shima asan tu nge tinge zan mut ma da ka chan ve oma te ni mo da ka khat bor ba thil kan ei chuan kan mut ati boi kan ti chuan thili ei ta thili ei chuan enge thleng tur ta san chuan i pum pui khan lo thia som ngai pum pui khan thia som lo chuan movement te acid release te khang song kha mo ve bang khan in zan mut har sa le min ti puar lunga chu chuan in zan mut ati har theina chan so oma chu wang chuan in zan mut ma da ka chan ve tang dar ka khat le chan ve tang a dar ka ni bor ba chan eng ma ka i to lo tui ril te han tui ba ngai ba ka in to lo tiang khan ne chuan ta kha follow ro umo hingi follow tha ati ro u karon ti na eng ma om lo ba ke mana ka experience le ke ma experiment ka nei dana ka lok pui da karon share chu ni a ngai nom te ti a lok thak te ni chuan in mi lo like am lo subscribe chuk to ring som lek chu ni peace out